Since you hear that Raj. Hej. Dobrý deň. Kúste. Jak máš teraz? David, jak teraz hlas? A ja Mjaki. Bo mi píše, že slov. Jaro, jak ma počuješ? Jak? Nahliovaný. Toric mi laglo CS-ko. Oh, mia. No dobre, ale už som v pohode, dobre chlapci? Ja som trošku mimo. Neviem, to ide sa divne. Jaro, boli. Musím dole. Musím dole. Do vodu. A Sebastian je púzerám. Ja som ti povedal, že to pôjde na Facebook a on to uvidí. Buzerán, Sebo je buzerán. Čujte, mám nápad. Čujte, že som pustil pesničku, jak to bude hrať. Pusti to. A ja pustím. No, ja sa počuli. Pustím ja. Isto to smiešne? Hej. Toto bude lepšie, počúvajte. A bude ticho. Hej. No čo vy, homoši? Máš problém so Zeusom? Máš problém so mnou? Bujdoš. Bujdoš. Jedine s normálnym hlasom. Či? Paťo? To si dostal porážku. Cože? Zeus. David, Pošlite mi ten program. čo? Nevrývkaj. Ja. Figureš? Starý for party urakiem. Mišo, No? zaspievaj outro, čo má. Čo? Ty si debil. Paťo. Čo? A ty si myslíš, že si debil, ty debil.
Máme na svoj idem. Zabíjačky smí. Zajtra vám pustím parodie na skvělej slime. OK. Páťo, No, máš natočené toto video? já to akurát natáčam. Už to má asi 10 minut, alebo viac. Ticho. Vypnite teraz hovorí, okamžite vypnite, lebo bude bitka. Ale okamžite, zrušte to, zrušte. Nezruším to. Páťo, vypni to a daj to na Facebook. A potom pokračuj s ďalším. Chápeš? Nie. Keď tak zajtra natočíme ďalšie video, ale dneska už nie. Ale daj to na Facebook. OK, ja to dám na Facebook, ale ja to Ja musím to si chcem spracovať. vidieť. OK, tak skončíme to za 3, 2, 1, 0. Pozdravte sa. Dovidenia. Človek si nešaj, že ono v